Uyu mujene uri kubona ahangaha bamwita Mike Kayihura, ni umwe mu basitari dufite ahangaha mu Rwanda bubatse izina kuva kera. Ni umusore ukunda kuba atuje haba mu buzima bwe busanzwe ndetse no mu muziki, iyo akaba ari nimwe mu mpamvu abafana bamukunda. Mu kiganiro cy'ubutaha twaganiraga kuri King James tuvuga ukuntu King James akora ibintu bye yitpowe, n'uno musore dore aba yiturije, bivuze ngo nawe ni igisasu cyihishe inyuma ya burende isaha n'isaha cyaraswa kandi kigaturika. Uyu musore ni umusitari ku rwego ruri hejuru, ikibikwemeza n'ukuntu akunzwe cyane ku buryo niyo yamara imyaka 2 adasohoye indirimbo, nyamara iyo akoze comeback mu muziki agarutse yongera agakora indirimbo zikongera zigakundwa cyane, mu gihe abandi bahanzi iyo bamaze igihe badasohoye indirimbo bakongera bakagaruka baraflopinga muri make bakazima burundu. Uyu Mike Kayihura kandi yagiye akora indirimbo nyinshi zigakundwa nk'iyitwa Tuza, Closer, Sabina, Legion, Buri Munsi ndetse n'izindi zitandukanye. Igitangaje nuko uyu Mike Kayihura nyuma y'ibyumweru 2 asohoye indirimbo yitwa Come On ku rubuga rwa YouTube yahise ikurikiranwa n'abantu cyangwa se irebwa n'abantu barenga miliyoni 1. Ariko se ubundi n'umusore witwa Mike Kayihura ubundi ni muntu ki? Reka mbone no kuguha ikaze mu kiganiro cyitwa bimenye gitambuka kuri no muyoboro wa YouTube channel witwa Messe Empire Talks. Messe Empire Talks ni channel bagezaho amakuru y'ubwenge hirya no hino ku isi, by'umwihariko muri showbiz nyarwanda. Nimba ukunda amakuru y'ibyamamare kandi ukunda n'amakuru yizewe ndetse ku gihe, kora subscribe kuri no channel ufungura inzogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge ujye ubibona mu bambere bigisohoka. Je mugiye kubana muri kino kiganiro banyita Promesse niyo nagize, aka the king of this upward plus 257 na amazina nk'ay'indyankwe. Gusa indyankwe yaremeye kurya ibiti, je naremeye kugusobanurira. Nyita Messe. Uyu Mike Kayihura ni umwe mu basitari dufite ahangaha mu Rwanda bakora umuziki, bafashe umuziki nyarwanda bakawugira mpuzamahanga. Uyu Mike Kayihura kandi azwiho kuba aririmba injyana ya R&B, Neo Soul ndetse na Afrofusion. Uyu musore azwiho kuba akora umuziki utuje kandi n'amagambo akoresha bari meza bya danje. Mike Kayihura yavukiye i Nairobi mu mwaka w'1992 tariki 16 Ugushyingo. Mike Kayihura nubwo yabaga mu gihugu cya Kenya we n'umuryango we, gusa ngo bari abanyarwanda bari muri diaspora. Mu mpera z'umwaka w'1990 Mike Kayihura ndetse n'umuryango we bimukiye mu Rwanda, dore ko ari naho yakuriye. Uyu Mike Kayihura kuva akiri muto ngo yakundaga ibintu bijyanye n'umuziki, dore ko ni wabo bahoraga bumva indirimbo z'ubwoko bwose, ibyo akaba ibyo byatumye akunda kuririmba ndetse akaza no kubikora nk'umwuga. Mike Kayihura igihe yari akiri muto dore abahanzi yafatiragaho icyitegererezo, uwitwa Steven Wonder n'uwitwa Laxine Hills. Uyu Mike Kayihura igihe yari akiri muto yaje kwibonamo impano yo kuririmba, dore ko ibyo byatumye akunda n'umuziki none agatangira kuwukora nk'umwuga. Mu mwaka wa 2013 yagiye kwiga umuziki mu gihugu cya Ethiopia, aho yize kuririmba no kwandika indirimbo ku rwego rwimbitse. Mike Kayihura avuga ko urwo rugendo yakoze rwo kuva mu Rwanda ajya mu gihugu cya Ethiopia kurwaje kumugirira umumaro, kuko hari ibintu byinshi yigiye muri Ethiopia atarazi mu muziki, ndetse agakomeza atangaza ko ari byo byatumye anoza umwuga wo kuririmba ndetse no kwandika indirimbo. Mu mwaka wa 2014 yasohoye indirimbo ye ya mbere yise Let Your Worry Go. Noneho nyuma y'iyo ndirimbo aza no gusohora izindi ndirimbo zagiye zikundwa nk'izitwa Tina, Temptation, Buri Munsi, Legion, Over the Sun, Sabina, Tuza, Closer. Uyu Mike Kayihura kandi mu mwaka wa 2019 yasohoye album ye ya mbere yiswe Belly Mixed. Iyi album yamukururiye abafana benshi kuri rwa rwego yakunzwe, noneho abafana bagatangira kumwiyumvamo, muri make noneho bagatangira kumwereka urukundo. Ntibyarekeye aho ngaho gusa, ahubwo no Mike Kayihura agiye akora n'izindi ndirimbo zakunzwe ziri ku ma EP nk'iyi yitwa Izuba, ndetse akomeza no gukorana n'abandi bahanzi barenze ahangaha mu Rwanda nk'uwitwa Kivumbi King, umuraperi witwa Kid from Kigali, Angel Mutoni ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Usibye kuri umuhanzi agiye afite collabo nyinshi zirenze hano mu Rwanda, hari n'abahanzi yagiye akorana n'indirimbo bo hanze y'u Rwanda nko mu gihugu cya Nigeria, aho yakoranye n'umuhanzi witwa Hassan. Nubwo n'umuhanzi yakoze umuziki bikamuhira, gusa yaje gutangaza yuko byabanje kwanga kubera kutafatanya kw'abahanzi. Ni naha ngaha dusoresha ikiganiro cyacu cyitwa bimenye gitambuka kuri no muyoboro wa YouTube channel witwa Messe Empire Talks. Uno munsi twaganiraga ku mateka ya Mike Kayihura by'umwihariko ku buzima bwe. Nimba kino kiganiro wagikunze, kora like ugisharinga inshuti zawe kugira ngo nazo zimenye amakuru nk'aya y'ubwenge. Ikindi kandi nimba uzi kuri umusirimu ukaba ukunda amakuru nyarwanda cyangwa se amakuru y'ibyamamare by'umwihariko ahangaha mu Rwanda, kora subscribe kuri channel ufungura inzogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge n'ibizajya bisohoka nawe ujye ubibona mu bambere. Jya wakugezagaho kino kiganiro banyita Promesse niyo nagize, aka the king of this upward plus 257 na amazina nk'ay'indyankwe. Gusa indyankwe yaremeye kurya ibiti, je naremeye kugusobanurira. Nyita Messe.